silibingelela kwizindawo zenu lonke lapho likhona, silibingelela ngothando Mahlabezulu kaNdaba. Bingelele nami, ngibingelele kakhulu, ngibingelele sizwe sikaMthakazi, sizwe sikaNdaba esikhulu, okhulumayo uRoy, uMchazo, uDlovu, khona lonke bantu bakithi Mahlabezulu amahle, ngiyabonga. Hayi, ngiyabonga kakhulu. Ubaba uBhalula engazitsho ukuthi yena udabuka ngaphi. Lonke ngicela ukuthi lizitsho imbali yenu ukuthi liphuma ngaphi, livela ngaphi, ngaphansi kwayiphi induna okwenzela ukuthi sizwanane kuhle. Ngizochaza khonapho, ngiyabonga mama. Njengoba nchilo igama, mina ngidabuka eKhezi, eRatana. Ngingaphansi kwaMlisa uMabhena, induna yethu kungunyanga zonke. Yikho engakutsho lapho embiya khona lijaha leKhezi likhule libamba amacimbi. Bonga. Hayi, siyabonga. Engazithola umshaso. Ngiyabonga kakhulu ukuthi sithole ithuba. Mina ngingusipho senkosi okaBhalule, ngidabuka eMangwe kusePlumtree. eMangwe kusePlumtree, yikho lapho endabuka khona. Bhalule, uFesha, uMpilini, uManotha ezimhlophe, uMakhokantamo. Ngizalwa intombi yakoSibanda, oSibanda uDawudi, uSibanda esaswela amabala sabi ke enkosini uVodoza. Induna engingaphansi kwayo esigabeni sakithi nguWasi okaNdiweni. Hayi, siyabonga. Kutsho mina lawe sibuya ndawonye ngoba lami nginje. Ngoba lami nginje nguMasibanda, ngidabuka ePlumtree ngaphansi kwenduna uPhahlana. Ngibe ngisizukulu, ngingumzukulu kaPhahlana, ngibe yisizukulwana sikaTshishi ngoba abantu uyazothi kwakungabantu banye. Yebo, kunjalo sizaxoxa ke ngasese ngoba abakoPhahlana siligazi linye la ngapha kuboka mama. Banga kuthi ukuthi ke hayi akukho okubi, kuthi ukuthi sihlanganiswe yiwamathongo. Njengoba ke sikhulumile laphana baba, lisike saxoxa laphana, siyawubona nasi indumo enzulu yomcimbi, into enhle kakhulu ekhanya ithakazelelwa ngabantu bonke sibili, bebeloke besibuza njalo befona besithi kathi umcimbi wenu lo ngaphi, sizwaliwe uyenzela ngaphi, kungani thina lingasiyenzeli, ukhanya umhlaba wonke uyawufuna umcimbi lo eluyenzile. Siyabonga kakhulu ukuthi sivuseni isintu sethu, sibezazi imvela yethu ukuthi sivela ngaphi. Ngizananzelela ukuthi siyisigiya vele kudala siloke siyalidinga abantu abanjengani. Kuyanjabulisa ukuthi sisemazweni la, kodwa ngiyabona ukuthi imvunulo yethu asiyibalekelanga. Ngiyabona livunulile, akulamuntu ozakubuza ukuthi kungani uvunule so. Yikuziqhenya kwethu lokhu. Ngiyathanda futhi ukuthi sibisele amasiko ethu lapho esivela khona. Labantwana labesilabo esesibathola ngapha emazweni bebekwazi imvelaphi yabo. Umcimbi lowo lingasichazela ukuthi umcimbi lo umayelana ngani? Siyabonga kakhulu umbuzo lokusendlalela okwenzileyo. Ngizaqala ngibeke kanje. Umcimbi lo ngumcimbi wamahlabezulu, ngumcimbi wabantu, ngumcimbi oyenzelwa abantu, kodwa uyenziwa yithi sonkeni singabantu singamahlabezulu. Injongo ebanzi yikuthi sigcine amasiko ethu loba singaba singaphi lapho esikhona. Igazi lokuba ngumhlabezulu liyagijima emthanjeni yethu. Ngakho sikubone kufanele thina silapha kuleli lizwe siphetsheya kwamazwe ukuthi sibuyele emasisweni. Njengoba silapha sesilabantwana abalapha abazalelwe lapha,
abanye abantwana esababuya labo sivela ekhaya asebekuleli sibafundise ngemvelaphi yabo baphenye badingisise ngemvelaphi yabo uze bebekwazi ukuthi bona bangobani ngoba kuqalisa ekutheni ungubani wena abantwana bengabazazi ukuthi bangobani imvelaphi yabo beyazi ukuthi bangobani kusasa abantwana abeka abanaba ngumhlambi kazalusile ngakho ke sakubona ukuthi kumele abantwana befunde ukuthi beziqhenye ngokwakibo lokhu ngokwakithi asikudingi singamahlabezulu abantu abakithi abanye kundawo ezinengi siyasinanzelela ukuthi sesihamba sidinga okwabanye sizama ukuthi sibe ngamaxakela kodwa sesifuna ukuthi la kube kuhle abantu bebesazi ukuthi thina singobani ngoba silemvelaphi yethu enhle kakhulu njalo ngizathi lapha mina kumahlabezulu thina singamahlabezulu sikuleli lizwe siphakamisa lo limi lwethu lesindebele ulimi lwabogogo bethu yilo siluphakamisa kakhulu ukuze abantwana bethu bebelwazi ngoba uma sihamba sesilabantwana sisiya emakhaya abantwana bafika sebehluleka ukukhuluma labogogo babo abantwana sebehluleka ukuthi bexhumane lesizwe sakibo ngakho thina sathi hachi ulimi lwethu zaluphakamisa siyazi ukuthi sisemazweni lapha ulimi esebenza ngalo ngolesingisi uma sekufanele sikhuluma ulimi lwesingisi siyalukhuluma lalo singalugilizi kodwa ngakwenzayo umcimbi ngokuziqhenya umcimbi ngokuthi bezazi ukuthi ngubani umcimbi ngokuthi sihloniphe wena uhloniphe umndeni wakho uhloniphe isigaba ohlala khona ngamasiko akho yikho ke sikubone kufanele ukuthi bakithi asihlanganeni siqoqane sibambane sivuse okwakithi asikucela emuntwini yithi okumele sikusukumele sikulungise siziqatshe ngakho ngiyabonga kakhulu njengoba siuyenzela ngapha umcimbi lo ngapha emazweni abantu umcimbi lo abantu bonke bavunyelwe yini ukuthi bewuthekelele umcimbi lo kumbe lithi sigcike kakhulu kwebantwini besintwini abakamthwakazi ngicela lisichazele khona lapho ukuthi kubuya abantu abanjani liyenza njani lapha ngifuna ukuthi noma abantu besibuza sithi hayi ngoba khe sesihlangene sesizizwe eziningi angithi kuzaba lomunye ofuna ukuthi abuye ezochazisa ezobona into lesiyenza kube lomunye futhi la uthi hayi mina ngifuna ukuthi lami ngingene lapha ngiyefunda lami ngithi sengisiya kwenye indawo lathi sithi babone sokuthi khangelani ezinye izizwe ukuthi ziyenzani lathi singakuyenza njani umuntu wonke uvumelekile yini ukuthi ebuye kulo mcimbi ngizacela ubaba uNdlovu lapha umchazo uphendulela umbuzo ngiyabonga lo umcimbi wamahlabezulu njengoba liyazi imbali